kang hacha khadba tsikyo shila girls limila revival amala rocho ipa revival ku missionaries are through yutsi acha so ponu chulam nimi apalang wanu dikecho hacha ku missionaries khara assam limila so rochi cho ajaba bekhala northeast india cha assam province tuchia cho ipa limila tribe similar licho ko hiri apam cha palu jama yangcha yangu ko maku khetaba yangcha bichia cho Scottish missionary Mr. William Cowan ko api kuchira hipa Assam province la Garo tribe ra hipa yangtung khadulang ropa licho anyana bekhape na ara Garo yucha ngichocho ko jisu yusi atza cha chingyunung dikecho ishangrati ina yusi atza khadu hita hirore Jisu Kristana na maire apina namangi ning tang khala la sacho ko abithali kang liko apina isa kya akang asi chako hitade nya khaduna jining cho nana Jisu bayo ba hicha saw nya khaduna la zi charo na yo cho ira para chirang lile tue ba irana na yungino irana Jisu Krista hi makya chono yu hiri yoba nitsara apam jinung dikecho ta nitsara khatu aning na noksan amalong la zicho ko apinala hipa yusi acha cha ningecho apu go abikukhina Jisu Krista yusi acha cha hachingemu masicho na ngicho ko noksan na yocho ina Jisu cha yuzire abicha ikamchora hachpa nyemo ara lamlong la Jisu amaina thapacho tunya amalipa arana Jisu Krista cha khechocho missionary bana noksan de yocho khangla ishangra apiola le te raching akangla tu tikenge le te apicha yutsing tunya malipa hatsaba yang la lira apam na noksan Jisu Krista khachoba yusi yuchicho ko yang sabana hiba yuchide azi charocho ko bina noksan kyang kingchinung chungchecho ati noksan zehla norong noksan nana nitsara khadu Jisu batsipa api chingyu cho ngicho khu isa yangla sha amala hiro jago nana thali isa chirorati khacho ko Jisu hi pejono ma pejono hidade noksan na lunglam khati ne yocho ina thungche ko ila Jisu du ivano yang saba thali azi charo na yocho nana ate mahimala kha na tuzarati sa sasono hitade noksan achurating nashiki charo na yocho sasa iola maronye ila api ivano thali yang saba na yocho noksan nakhela thali bekha lile na yuchi cha pechang ma khala na nitasa sasono noksana apinita thing na yocho ikhala ipela ko limitza ikhangla apinita na apithing lunglam na yocho ichani lang yang lila tu shiritan na yang sabana noksan thang yocho nana Jisu ma peja khala nasa sasono e noksan na hitade makurang na ying na tangkita na cho ko kanyang na yapa yocho ila thali mathali no
kan saba hiri atomong ting na ying na ya cho noksen yuji ko along lam yang cha ting api nge ka cho ida de api lam long la yuwa khatuna chota cho ko api masi chanu dike cho isa jisu atang chibahi sakhuna noksan kya asanung mina matanung cha yuji chapa jisu inasa mathengale Atsada de majority na hatsa yuchi nge ka cho ta arana hita de aramasi mamakap cho ta jisu amai khecho cho atsanya mo nya khatu yuchi ku izara atung na jisu ivono chungche khecho Hipa azika yang kadulana I have decided to follow Jesus hipa kihi limi atamong la sopocho ko chenge tachi yutsira dikha hipa ki ku na jisu amai sopore